ntabwo urabona umuntu udafite isura nziza babandi twise beza noneho uburanga, ariko wajya mureba ukabona ni mwiza, ukumva uramukunda, urimo urabona ukuntu ari mwiza, ku buryo umuntu akubajije ngo ubwiza bw'uyu muntu ubona he, wabuburira igisubizo ariko ukabona ni mwiza, asa neza, aseka neza. Wowe abantu bazi ko nseka neza kandi nta menyo ngira, sibyo? Abantu bakabona yodiswe uri umuhanga, hashita mumbona mu isaha imwe y'ikiganiro, andi masaha muzi ko ndi umuhanga, nese wenda nyuma y'amasaha niho mbera umuswa. Ariko nyine iyo nje aho abantu baringerageza kuba uwo nshaka kuba. Ikintu gitangaje, kwiga ibintu ukuze biragora. Mujya mureba kuri Facebook bajya basubirayo, za WhatsApp zitaraza twashyiragayo udufoto twacu, ugasanga hari agafoto kandi kamaze iminsi nambaye akantu k'agakanzu mpima ibiro nka 2, fashe ku idarapo ahantu nagiye ahantu mu gihugu hari amadarapo menshi, njya mu migami ryacu nifotorezaho. Ako gafoto gahora kagaruka ngo yewe abantu bakavuga ngo ariko Imana ikura kure. Ubyanditse nkamubwira nti kuva wabera none uvugishije ukuri, kuko yari ategereje ko nza kurakara ngo mutonganye. Ntumwe ni kuva wabera uvugishije ukuri, ko kwivana kure.